uneminyaka engaphezulu kwemibili ungenayo lento awuyena umculi fanele uhambe uyekini ubuyele ekhaya uyosenga amahashi ngoba kusho ukuthi into yakho ukusenga amahashi awukwazi ngathi usukulethu uyeze kuthiwa awunazo indondo ngisho ngaba nemoto engakanani ngisho ngaze ube nemoto enombala obomvu noma enjani munganazo lezi indondo awuyena umculi umsengi wamahashi usho yini lokho ngomfana wasubo wesakabuyela lena indondo lena ibest maskandi yesama isama ke mkhulu 11 active evela live ayitolo nombani umfana phela ngamane bemkhotha indlebe ayitolo nombani kuzoba ile ibest maskandi yesatma shuthi lezi indondo zizombili nje zinkulu kakhulu uma ungenazo lezi indondo awuyilutho so bafuthi ngithanga uzoyithula kumkhulu bese phinde ngibonga futhi umkhulu konke angenzele khona le ndondo umkhulu wayipolo fit angaka nominate wathi fake ngiyithola sengiyitholile lena umkhulu ungivotelile ngo15000 ngayithola beke ngihlule emfana ke la naye umuntu umkhulu wafanele ngihambe ngayo fortune ngiyezwa kufana kunofana ukuthutha yena aircon vele phela musu wakho indlebe umzimba uvela ubedumi awuzwa le uzwa kanjani khona igasi lilimele igasi lafutha ngizobonga lezi indondo umkhulu nale moto lakho umkhulu angenzele khona bese ngiphinde ngisho futhi cha sizokhala lapha komkhulu ukuthi lapha entweni leyo kuhlukanisa unyaka nanokuthi ukhozi bafowethu ufuna kwalokho ukuthi ingoma yamazelo uyidlale mkhulu lokho ngayikhipha kodwa naye ibuye nendondo naye futhi ngithengele nemoto shuthi kahle kahle kunezinto kumele singayinaki ezinye sinake njengoba nje noma sikandi bengekho kulento yokuhlukanisa unyaka awumasikandi babanjwe ngophondo siyakhala lapho kodwa namhlanje thina sohlukanisa unyaka ngengoma zomasikandi makuqala lithiwa nje 5-3 bani makubona into abasobe ibala thina sofaka ingoma esiyithandayo ngoba sina ama-CD abaculi so nje mkhulu nazi ke lezi indondo lezi isikwebo setambo lesiyaziyelela phela ngoba njengoba isinda nje mkhulu leli igoli yesama lena iyesatma ama-best maskandi shutho oba nginazo zombili nje kubo bonke omaskandi abakhona yimi umaskandi omkhulu ngoba ngasekho nje omjengiseni sekusele mina sebengayimemezela-ke nje ey'nkalweni-ke usho kanje yimi maskandi omkhulu akekho sebengayikewulela-ke nje ngoba vele into yabo ukewula kodwa nje umaskandi yimi odlula ngokusemthethweni odlula amakhosi lawo umaskandi yimi hayi abakabekwa njalo yabo nje ayikho inkosi ongavele kugibela umuntu ayoyikhotha indlebe kusho ukuthi nje leyo nto into engekho yimi inkosi yomaskandi bafowethu uSigwebo usefikile ekhaya lapha empangeni eMevamhlophe uSigwebo lento ayenze namhlanje utshengisa ukukhula ukuthi usemdala futhi useganile uSigwebo nayi ring utshengisa kwakho ukukhula utshengisa useyisakhamuzi futhi utshengisa ukuthi umsebenzi wakhe uyawuthanda ufuna uphumelele phambili ube washo-ke uSigwebo wathi baningi abantu abangakuthatha phansi lento ayenzayo mhlawumbe bayibukele phansi kanti yena uyazi yamphumelelisa ngizobingelela nonke nina abalandeli bepage baka3 second ngizobingelela kakhulukazi ke manje ngibingelele indlu enkulu kaZulu nina besilo ngibingelele undunankulu ngibingelele uminister uhulumeni wonke ngibingelele nemeya kuma local municipality bese lapha ke ngibonge kakhulu nakuSigwebo Sentambo lento ayenzile namhlanje ukuthi afike lapha ekhaya eMevamhlophe ezokwethula lezinto ezinhle kangaka nezinto ezinkulu kangaka kufanele sikushayele ihlombe lapha nikhona nani bese kuthi uSigwebo ngimnikeza isibusiso ngalento ayenzile ukuthi umsebenzi wakhe lona ukhule njalo futhi uSigwebo uzowushaya unyaka engicabanga ukuthi mangasho ukhozi lenza ubulungiswa lokuthi ukwazi ukuthi yena bengabanjwa ngophondo ngoba bazobika ukuthi abaphathekile kahle into eyenziwe ukhozi FM ekubeni silithanda sonke ukhozi ukuthi kunele kungakhethwa abafana laba abanye bese beyahlukaniswa engabe bona mabenza ubulungiswa benze ngcono umaskandi bemenze one side bemenzele ilongana yakhe uhlelo lwakhe top 10 yakhe benzele ezinye izinhlelo so bafuthu ukukhala kweni lapha anizile ngoba nizobika lapha ngoba nizeze njani ngizolimaza abaphathi kahle kahle ngoba manje abaphathi nabahleli balento bazogcilazeka uma bengayilungisi lento ngonyaka ozayo ngoba nizobaceba ngoba kahle kahle ukhoza kulona lomuntu lwesizwe futhi abantu wena ngabesilo bebonke futhi ke lento eniyenzile sizozama ukuthi silungise sizoyikhuluma ngoba ukuyikhuluma kwethu sizozama ukuthi ke sibabona abaphathi sibatshene ukuthi asiphathekile kahle ngonyaka ozayo bake bezama ukuthi bayilungise lento asebeyunile ngoba bayahlukanisa isizwe
okokuqala bese kumnandi kabi sibuyisana nabaculi kudlalwa ibhola ndawonye kodwa manje thina sezukwazi ukuthi kusetshenziswane kahle nabanye abaculi kwazi nje bazosithatha bazosihlukanisa singakuvumile lokho ngoba nabo laba abanye siyabathanda kodwa thina sikhala kulabo abantu abasuke behleli izinto beyisungulile lelo daba-ke sizolisebenza ngendlela ezolisebenza ngayo ngoba kusasa sosusumsindo sithi ayime lento bese kufuthi kuba nokukhuluma futhi ngiyacela-ke phezulu kubaphathi mabefuna ukuthi umbuso wabo ungabi ngowesikhashane abayilungise lento yokuthi abaculi besintu futhi ukhozi ngolwezulu ngiyazi-ke phela kwaku-Radio Zulu kwasekushintsha sekuthiwa ukhozi ngoba shuthi yithi vele phela inyoni ingakho-ke ngithi cha angixabani nani kodwa ngiyacela namanje ukuthi ilungiseni Sgwebo ngizokubongela kakhulu imoto yakhe inhle kakhulu le monto lena egitshela uSgwebo sengibuya kuyo phakathi imoto ekhona i-aircon right yakhona ingishaye kamnandi imoto engithe mangena kuyo phakathi comfort fresh futhi ayina number plate uyayibo imoto le etshengisa ukuthi iphume esitolo manje Sgwebo ngibonga kakhulu mfowethu sicela nje ukubamba ithanga ngikubongelela kakhulu lento oyenzile phakathi kwalamagceke futhi ngicela kakhulu kuNkulunkulu ngicela kakhulu nabo noShembe ngicela kakhulu namakhosi akithi onke kwaZulu nalele phansi nangamaqhawe noshaka uqobo bavuke bame ngenyawo unqobe udle ngayo lo mculo wakho nalabo bantwana nize niwelele phesheya kwelwandle ngizokunikeza leso sibusiso manje ke Sgwebo ke ngiyazi ukuthi endimeni ezomculo ziningi inkinga kodwa lezi ingane ezincane ufuna ungayinaka ngoba wena usumdala usushadile ingane mayifuna ukupotela ibuke nje ingane ifaka ku-voicemail kodwa ngoba ziyazi ukuthi ihawu futhi uyashaya lento oyenzile Sgwebo inhle kakhulu lento utshengisa ukukhula ngibonge kakhulu futhi ngikubona kuyi-former president futhi kuyokwethula lo msebenzi uhambela abantu abadala ukuthula lo msebenzi into engikuthandela yona Sgwebo namhlanje ngifuna ukuthi-ke ngibeke lezi ndondo zakho ngitshena abantu ukuthi ngikuthandelani ngitshena abantu uSgwebo ngimthandelani ukhuluma iqiniso ngqo bekunomcimbi laphana yena eThekwini washo wathi yena lokho akhipha ingoma abamqashi iqembu elibusayo wabatshena iqiniso lokho kwangijabulisa Sgwebo watshengisa nje ukuthi uyakwazi ukuthi ulimele iqiniso wesaba uloni igwala ngiyabathanda abantu abazinsizwa njengawe ngoba lesi sizwe nalomculo ngeke sisule singabumbene kufanele sibumbane lokho kubanga ukuthi ningaselekthwa lapha ngokubuka kwami ngokuhlaziya kwami njengoprofessor ukugwala siyesatshwa kuyaziwa ukuthi siyasupportana kakhulukazi amabhinqa makuthiwa nje khona usengenile lapha buka nje manje ngikhalelwe izingane osigabisa bakhalile ngoba babeselective ngakhalelwa ngoduma kahle ngayo lento ziningi ingcingo ziyangena ngithi bafuthi kwenzeni ukulungiswa lento eniyenzile nonile nje impela kakhulu ngizoba ngithi makuhlukana unyaka abantu badlalile ngayo noma kwenziwe siye kwesinye station ngcono siyocela thina ukuthi ake nizame ukuthi nisinake thina singumculo kwaMaskandi kuzosukela lo 8 million wenu ukusiyadilitheka kanti lento asifuni zamani ukuthi niyilungise lento nina nisuke niphethe manje ngayilungisanga lento yokuthi nivalele amanye amajongo ngaphandle ningakwenza bumbane umbuso wenu nohola kwenu lo msakazo kuzoba isikhathi esifishane anginisongeli futhi anginifungeli kodwa lungisani ukuze yonke into izohamba kahle uprofessor lokhulumayo u3 second ngiyacela kakhulu ukuthi nilungise lento Sgwebo uyabona ungabanaka abantu angithi kuze kuthiwa yena izikhonkotha elungana ehambayo hayi unemuntu enhle kabi indoda hayi inhlaka ngiyizwa Sgwebo hayi ake ngiyizwa le moto bekuvele mina uqobo hawa kwenzeka kwenzeka isikhwakelwa yimike manje ngisho imfene zasobuka nemfene zakwaZulu ngeke salunga iobes awungangena emotweni kaSgwebo umuntu